V drugi oddaji toj sezone vam bom pokazal, kako se natoči mleko noter v gumije. Tuble seveda. Evo, dosta videov je že bilo napravljeno na temo tublesa. Ga vam danes pokažem samo, kako dofilate mleko noter v gume. Nicate en ključek za ventilček vzete, denete gor, ventilček odšrajflete. Počakate, ko luft ide v, vzamete mleko, gor na ventilček, obrnete doj. Evo, nafilate kelko, pač trbej, glede na plašč, gor nazaj, tak, ventilček nazaj notre, zašrajfate, tak, vzamete pumpo, zašrajflete ventil doj, pa idete furat. Se vidimo drugič.